Pozdrav svima, ovdje Mari sa Nokia Mo bloga i sada ću napraviti jednu usporedbu kratku brzine Nokia Lumia 720 i Nokia Lumia 920. Naravno to nam je zanimljivo iz čistog razloga što Nokia Lumia 720 kao i Lumia 920 pokreće Windows Phone 8, ali sa znatno slabim hardverskim karakteristikama, odnosno tu je dvojezgreni 1 GHz procesor i 512 MB rama, dok je naravno tu i Adreno 305 grafički procesor koji poprilično dobro radi na Lumii 720 i stvari čini poprilično fluidnima. Pa da krenemo, znači čisto da vidimo nekako scrollanje. Dobro, ovdje na 920 ima više stvari, imamo aplikacije, vidite da tu nema nekakvih zapinjanja, pa ćemo krenuti od osnovnih aplikacija, primjerice pozivi. To je više manje isto. Ajmo vidjeti poruke. Možda je Lumia 720 nešto tu bila sporija, ali vrlo neznačajno. Ajmo vidjeti ove osnovne, kalendar, to je isto. Whatsapp. Tu bi se mogle primijetiti prvo, evo ga, čak je recimo Lumia 720 otvorila Whatsapp prije, no opet to je do samog Whatsappa, zato što ovdje ima više razgovora i vidite koliko je Whatsapp u biti tu jako nezgrap. Ajmo vidjeti sada kad se učitao. Evo, recimo sada je tu opet problem kod učitavanja. Dobro, da ne sramotimo više Lumia 920, idemo dalje, odnosno Whatsapp. Inače, uskoro se očekuje nova verzija Whatsappa, pa ćemo onda vidjeti kako će stvari rješavamo. Ovdje Viber. Evo kad tu je Viber već učitan, tu malo možda treba nešto drugo. Duže, dobro. Da vidimo nekakvu poštu, ovo je Gmail. Dakle, nešto prije tu. Ajmo vidjeti Facebook. Ovdje se radi o Facebook beta aplikaciji. Ops. Dobro, dakle malo promidžbe. Opet Lumia može nešto tu bila brža. Ajmo vidjeti Twitter. To je već učitano. I ovdje će sad uskoro to učitati. Dobro. Mislim, ovo ostalo je sve u redu. Dobro, ok. Ajmo sad vidjeti primjerice, ajmo na Internet Explorer. Dakle, nešto možda malo prije se tu. Ajmo vidjeti ovdje. Pa ćemo pokrenuti zajedno ovaj naš blog. Samo čas da vidimo. Evo, idemo sad 3, 4. Aj. Dakle, može Lumia 920 to nešto brže učitala, dok je tu nešto zapelo, međutim već je to sve više manje učitano. Ajmo vidjeti recimo nešto zahtjevnije. Istovremeno. Da, možda malo brže, ali vidite da je to sve više manje tu učitano i da se te stranice u biti renderiraju jako brzo. Šta bi još mogli vidjeti? Weather. Nešto brže učitala to Lumia 920. Još bi ovdje mogli vidjeti
Here Maps. Pokreću se jednako, no dalje, evo, znači tu je nešto dobro. Lumia 920 može nešto brža. A on vidi Here Drive, doduše nisu iste aplikacije, ovo je Drive Plus, ovo je, vidimo da je opet u Lumia 920 nešto brža. Da vidimo još primjerice Shazam. Nijansu, možda malo brže, no stvarno beznačajno. Dakle, ono što u biti mi sad ovdje možemo primijetiti da se radi o vrlo malim razlikama u brzini, te da Nokia Lumia 720 sa nešto slabijim hardverom to sve radi poprilično brzo. Još možemo jedino vidjeti da vidimo paljenje, a pokretanje sučelja ide i jednako brzo. To fokusiramo. Vidite, jedino tu možda malo kasni kod fotografiranja Lumia 720, ali to se isto da otkloniti softverski. Dakle, to je bilo to. Lumia 720 i Lumia 920 u usporednom testu brzine. Pozdrav!